شبا و چاقا و دما و خوش به سلاو رز و حرمت پیشکشی و دکم یویدارمون باش بن و ام نباشی بن ام حول بدن باش ببن که آدم مالات هزار جریا باش با آلی کاریاته و زانات بی ام سپاس دارن گله سپاس روشا و کپا و چاوابه آنج چاوایه دجیانا انسان ده کتن و رابون هیه دجیانا انسان ده خوشی و نخوشی هیه دجیانا انسان ده تشته خوش و نخوش ده قوم بگومان ام بشرن از کیف خوشم که ایرو از نام جمعه بزمانه سرخشت و بندوی باخفم اما از زمانه دایی که اما وانی بیکت کرد او کده براستی جوانی بلکی bu wek klasîk îde hema em her tim dibêjin lê heqîqeten gerek em her dem bêjin heta ku di serê me însana keve heta ku em çawa bêjin baweriya me tê kev cî em ê her dem bêjin Kurdê paqij bawermend welatperwer û welathes lê bêguman me şîrê xavî mêtiye em hemû beşerin û hemû şaşitiyê me jî çêdibin. Yani heger ez şaşitiyê xwe bêjim em bernama têra şaşitiyê min nake. Di zaman de min şaşitî kiriye, min nevaşitî kiriye, min dilê xelkê şikelandiye û vesaire vesaire. Ji ber vê yekê lê ji her heft sala însan tê guhertin. Bê çawa mar salê careke kirasê xwe diguhere em beşer jî em însan jî heft cara careke em tên guhertin. Bi karakterê xwe, bi hebûna xwe û her wiha bi şexsiyeta xwe em tên guhertin. Ji ber wê yekê gerek carna merev hevdû bibexşîne. Vay salayê Çînê 2 sal berê qedî zana te wa digot. Hecî Ataman berî 2 salkê tuwanî bû. Xwişka Newroz berî 10 sala tuwanî bû. û her wiha merev wan kêmasiyê xwe nedi pêş çavê xwe. Em însanin, em beşerin. Şaşitî ji bona me ne, em ji bona şaşitiyan. Kurd û kurmancî. Ez ê îşev were çi parvekim? Ez ê îşev ka ez bînim ser ekranê bezê were çi parvekim? Komutanê gerîla daxuyanî da got çi qas di cîhanê de Daeş ji hêla zulmikar û îşkence û lêdanê û serê însana jê dikir çi qas bi barbartiya xwe, bi hovîtiya xwe, bi وحشیتیا خو نافدار بو داعش آنجی ایشید گریلای کومتان گریلات به نه از دیویشن Türk جوان خرابتر ev sereknivisi agotuna komutanı gerilayı Ahmet Malazgirt navi komutan Ahmet Malazgirt ez ê were parvek parlamenterê ji aliyê Colanî wê hatine tayinkirin di Sibê werin eşkere kir. İja Mêrik ji Batmanê, ji Wanê, ji Amedê, ji Mêrdînê û ji bajarekî Kurdistan çû İzmîrê xebatê. Salkê dida xebitî wî digozê vegerim malê, vegerim gundê xwe, nav zarokê xwe, me hinek pere ji qezenc kirine vedgerê. Tê ew xeraja otobûza gundîkî xwe dibîne. Gundiyê wî ew jî li xeracayî tê. Selamu aleyküm, aleyküm selam, hal û wextê hevdû dipirsin
دبي تخير ولد بيش قند هات مزهات مخباتي تو دبي ولا اجي درم قند اكاد بيش لولو قند شاي تتن دبي بخدي قند وقت بريه لأو كل علي هبويا أو كتشال علي إيه دبي بوي مختاري قند نالو والله نها مختاري قند كل علي دبي أري هما دبي استوي قندي دكم از نما درموي قندي ودي سبتگره İzmir'e غراجي بدگره چما از بيجم هگر او سوريا تروریست بوی سروک هگر سوريا تروریست وقت جولاني تفگر وقت ترورا حتى شي بوی ربابان باور بك خير و غرامت دوی دولتي تنابه عاشتي و آرامي نايوه دولتي هلا او دولتك كوب التركار الرابن ورونين هلا او دولتك دستي براتيه بدن تركا او دولتك كو حفصاري خواتيخن دستي دولتا تركا تش تكجي درنا كمل زغيني حسري شعبا زغيني كشتني زغيني مرني زغيني فقيرتي وطالان كرني برا كسك خونه پنبه آنجي خونه خیالی نبینه اف جولانی تجاری نکار ریبرتی سروکاتیا سوریه بکه اف جولانی تجاری نکار ریبرتیا گلا بکه اف جولانی تجاری نکار در روزراتا نابینده و در دولتا سوری ده آشتی آرامی براتی و کمی پیک بینه روژه دجوان لبنده کردانه شر گران لبنده کرده برا ویا کرد باش بزانه من برا او کرداجی نبن سرخوش آزادی و زافره دویجی ها زافر سرخوش لگه گره کرد تجاری گره کرد دما دناب جه خواه کمن جبور رازانه بچکا خواه رازه چکا وان گره بحنبیزا وان ده بو رازه تجارا برا باوریا خو به عرب و عجم و رومیان اینی ایرو من نویساند وینات من دید ایجا دبی حجی دبینه لمکه حجی دبینه لمکه و نظام کی هفدو دبینن لتکه تکه چیه؟ تکه او جن نباش اما پاویونن غازینونن بارن تکه جرد بجن و تکه هیه نابه و جرد بجن تکه جبر و اکه اگر جولانی دولتا ترک و عراق و نظام چه تبلیغی چه بوی او تشکیل سبین نوچاکی گلک بالکش از بوار پاروکم به ترکی نوچب ترکیه جهیلا دولتا عراقي ريبابريا عراقي جولا ترامب اني سر حكم قال لك بارلمانتير ملت وكيلي هاتنا بنشاف كرن بمليون دولار زير بكلا مالي هاتنا قرتن ملت وكيلي الاورتار ريزرف دكرو دستيوتن كلبچه دبن از سبب برفره نوچه تركيا وهر وا قال لك تسي بالكشانه از بار پارمكن جناد اجور بيجن قومتان قوتي چكا از برجي جوار بخوينم للسويدة شر دنابرا چتن شامه و هزن نشتمانیه چه بو سويدة كده هوالنو هندزانن نه سويدة بكردي بألماني پاردون نورويچه و سويدة حرما آجي خاكا آجي کو خوشری و سربخوابونا خوازن او گله درزی لیدجین او برای می درزی جرد بجن سویده او داره بچوا گله می برای می علوی سرانسر بحر دجین جه هری خوش دستوان داری لیرو او چپتا متا ایریشی وان علویات کن فرق نکه برا عرب جی بن علوی برا کرد جی بن علوی اگر insanın da acıkın, da perçıkın, zulmet binin, zideste ketxaru, barbaru u kujera merave li cemal mazluma cî bigire.
çawa be îro rahmetî Kadir inanır. Ne hünerê xwe, ne filmê xwe, ne sanatê xwe li ser sosyal medya û her wiha civake basînê an jî çapemeniyê an jî nava geldi. Bi çi hat behsa bahskirin ku Kadir İnanır got ben 65 yaşındayım. Eğer benim yanım başında halklar özellikle Kürt halkı eziliyorsa, öldürülüyorsa, zulüm görüyorsa benim rahat uyumam mümkün değildir. Ben öldükten sonra herkes desin hal olsun Kadir abi. Ev gelek mühimin u granbuhanı. Her vaha komutanı gerila Ahmet Malazgirci düzder hakkı nemir ev rezdar Kadir İnanır du gotine hoşuk gotine zivar vazi par bekin. Jiber ve ki kid biraver. Eğer em insanın, eğer em din u iman u vicdanın emel hember zulmü bisekinin. Zulm jehra kedi var biraver ki bipelçıkı zulmü bivini bira bivini emel cem mazlum u fakir u fukara. Jiber ve ki Suede avcı durzille deminin. Peki Adem dubare rezu silah u malata hava hazar cariz bu alikariyata. İran got Trump derevkar derxist. Çi derxisti? Çima ew derevkar derxist? Ji bergê Trump gotu bu îro gotî daxuyaniya xwedê em û Îranê em ê dîsê levdû bicivin li Qatarê nuzam Kuyderê nuzam Kuyderê. İran Wezaretê Karê derbi bersiv da got derevat ki tu hayê me ji civînê û em hevdû bibînin em û Trump tu hayê me jê tuneyî. Lûr wanî em ê werin par nakin. Em werin serek nivîsiya xwe. Komutanê gerîla Ahmet Malazgirt ji bona anjiyana nemir birêz Kadir İnanır peyamik weşand. Di peyama xwe de wiha got. Kadir İnanır kesekî li cem mazluma cî dikirt. Kadir İnanır kesekî şoreşger û dewrimcî bû. Kadir İnanır kesekî bi rastî dostê Kurda bû. Ji ber wê yekê bi wefata nemir Kadir İnanır wek tevgera Kurdistanî û wek tevgera PKK em dil xemgînin. Em xemgîniya malbata Kadir İnanır heskiriyê Kadir İnanır dost û heval û tekoşerê Kadir İnanır em parve dikin sersaxiyê ji malbatê dixwazin û cihê wî jî bihişt bi gotiye Ahmet Komutan Ahmet Malazgirt Komutanê gerîla. O bi sekna Kadir İnanır jî em gelek serbilind bûn. Serbilind bûn. Cîkî girîng girtibû di nava dilê gelê Kurda de. Tu cara silava xwe ji me qut nekir. Yani her dem li tekoşerê Kurdistanê, tekoşerê PKK her dem silav danû û stendine. Dibêje tu cara silava xwe ji me qut nekir. Dibêje û her wiha dubare dibêje em ji Kadir İnanır ji Xwedê teala Xwedayê dilovan rehmetê dixwazin sersaxiyê ji dost û heval û malbat û hezkirinê wî dixwaze. û daxuyaniya Komutan Ahmet Malazgirt wiha didome.
De o rojilata navinde ye heri jihela zulme, işkence, ledan, barbar, kuştun, kujertiye Daesh gelek navdare. Vusayı Ahmet Melaz girdi. Vusayı begumaj grup gerilla da ahife. Le pesviji un gerilla dbinin. Ki Daesh? Çin Daesh? Zuhakati Daesh? Di sala 2013 de o 2014 de Daesh derket. Acı derxistin. Heger mirov jihela xerabiye zulmü zordariye bahsa Daesh'e bike lebele Daesh liba Türka melekin tevli ev zulmü zoriya xwe ev serjekirina xwe Daesh heger merev Daesh u Türka bini bahev Daesh lehember Türka melekin jihela xerabiye de o zulmê de Daesh gelek pakış o aramî li hember Tirka. Li ba Tirka binêrin ji bona me dibêjin terorîst. Kî ji me dibêje terorîst? Tirk ji me re dibêjin terorîst. Serçava. Lêbelê dema ku em leşkerekî birîndar zev dikin, hêsîr digirin. Binêr, dîqat bikin komutan Ahmet çi dibêje. Dema em leşkerekî Tirka birîndar zev dikin, hêsîr digirin. Wek gerîlakî em lê xwedî derdikevin. Gepa devê xwe em dixin devê wî leşkerê esîr. Heger birîndar be em wî tedawî dikin. Em wî sağ dikin û li cê herî xweşî rûdinînin di nava ciyê herî xweş dirazînin û em lê miqatenê wek çavê xwe em li wî leşkerê Türk birîndar esîr miqatene. Belê Türk wanî ne? Na. Türk dema gerîlakî birîndar digire acî gerîla birîndar dikeve destê wan heger birîndar wî beriya vê yekê demek em leşkerekî Tirka birîndar dikeve destê me berêberê em hew didin birîna wî rihet bikin. Lê Tirk wanî ne? Demek gerîla birîndar dikevin destê Tirka birîna wî xedar be acî sivik be. Xwîn wan dabike acî neke. Beriya her tiştî kêrê xwe derdixin bêvla gerîla guhê gerîla jê dikin û poz didin kamera poza wêna dikişînin. Û her li ser sosyal medya jî barbartiya xwe ji dünyayê re îlan dikin. Ka îja binêrin. Çi ferqa wî û Daeshê je veyî? Daesh çeka xwe dixin serê însana dibê zin însana dikuje, Tirk jî ew wî kesê birîndar zev dikir, pozê wî guhê wî jê dikir û nigê xwe dîtîne ser laşê gerîla wêna dikişîne û bela dike. Jê dike. Paşê gülle berserî dikuje. Dema dikuje ji bona Kurdê ha netewa gelê Kurd gundî û şêniya bitirsîne ew kesê kuştî ê bebexşîne. Ew gerîlayê ku şehîd dixin Allah Allah.
paşê tavênin paş panzera û lava gunda li kuçe kolan digerînin. Armanc gelê Kurda, keç û xortê Kurda bitirsînin û her wiha jî bêçawa îşîd li hember qemera gulle dixistin serê ewan qurbana bêçawa li Otalya vîdo bela dikirin dewleta Tirkî eyn werdik. Ji ber wê yekê em dibêjin Türk ji îşîtê barbartir. Komutan Ahmet Malazgirt daxuyaniya wî. Ama li ser Trump. Trump dibêje em bi Îranê re em ê bicivin. û her wiha civînê em ê çê bikin lê belê Îran jî dibêje tu hayê me wek Îranê dewleta rêveberiya Îranê tu hayê me ji civîna Trump tu neyê. Yani em karin bêjin Trump ne rast dibêje. Îja ne rast dibêje tevê mana Trump derawa dike. û agahiya me jî tu neyê ji civînê Kwanî. Trump dibêje ji hêla leşkerî û şer de em wek Amerîka em bi ser ketine û me zafer bi dest xistiyê. û em ê bi ser bikevin. Belê Îran Trump derewkar derxist û derdixe. Wezîrê Îranê yê karê derbe. Got İran dibêje ne îro ne jî sibê û ne jî pêşerojê tu plan û proje me û civînekê bi Amerîka re tu neyê. Ku em bi ABD re bicivin bi rastî jî tu planekî me wanî tu neyê. û wiha didomîne heyeta ABD niha li Qatarê ye. Ame jî Îranê jî heyetek Îranê jî li Qatarê ye temamî tesadüf e ne ji bona civîna Amerîka çûye Qatarê. Kurt û Kurmancî Îranê ew bunak Trump derewkar derxistî. Em werin ez dixwazim bi we re dişê hevnûçeyê de agahiyê bidim we. Parlamenterê ji aliyê Colanî ew şera dinivîse hûn dizanin yanî. Çapemenî şera dinivîsin qedrî zana jî zana tivî jî Colanî dibêje. Ev Colanî hatina tayinkirin sibê were eşkere kirin. Parlamentoya Sûriye ragihand ku di sibê navê endamê ji aliyê serrokê hikûmeta demkî Colanî tayinkirinê bêne eşkere kirin, êk tayinkirinê. Parlamentoya Sûriye Meclisa Gel berbanga îro ragihand ku lîsteya navên endamên parlamentoya yên aliyê serroka hikûmeta demkî Colanî hatiye tayinkirin. Di sibê yekê tirmehê were ragihand yani sir. Komîteyan têkildarî bi armanca diyarkirina kesên ku ji aliyê serrokê hikûmeta demkî werin tayinkirin di navbera 15 û 20 Haziranê de hevdîtin bi zêdetirî 100 kesan re kiribû. Di vê çarçoveyê de rojnameya El Qudus El Erebî ragihand neqe Qudus awan e Qudus mala ulan Qudus destê we deketî Qeşmerno
القدس العربي راغاندكو هديتن بأكاديميسيني حقوق ناس إذا بنو خدي حقوق وعدالة تشغل بعدالته كلهم تيروريست لا هم كجارن وبحزارة إنسان كشتنه أو دينك تبي باوردك أو دينتي محمد دبيجي كسك إنسان كي بكوجي وقت او کسی حموک الجیانت جی او انسانا بکشه و به میلیون انسان کشتی اولان نحن کجر حقوق ناس ایجا حقوق ناس هون تجاوز ناسن سرشکر ناسن کجر ناسن هون نه انسانی جار که جوه کاتگوریا انسانی جی هون درکتر جی هون و الدوراوه هون وأكل أطمع بوه هون وأواني قشورت بجن مرحبا يا شباب جبرويك أزدواتك مزبين بياربي طوفانك أرد هزك الرجلاتا نابين دركب السرو ببب أمز فان قلاج وفان كري هوموسكسوالا فان تجبني كردا خلاص أزورت بي أو دا خوازي أمين هون ناخوازن أو تشكيلي أما أز خواز روزنامه وان او روسپیان اشیران نونرین پکاتیان رهات نکرن پارلمانتوی سوریه جی 2040 انداما پکته جوان هفته اندام جی عالی سروک حکومت دم کی تن تاین کرن یعنی 240 کرو هفته کس زيلا جولاني ويبي تايكرن ديكتاتور يا بك مثلا اردوغان دبي مدو بوليس تقايم مقام اما الشمال كيجبيني او ويا كرد نابي ويجيبو ويا كرد ويا نوك انسان اي مرب ويدبيني شاش مها مرب نان ناخو ما بس يمشك قوار بب تاترو اكونومية قيشان سالاجي انجلترا مايا اواني از باش زانته بیرامن ده غروبا سه حب غروبه منی دعوت ها بود دما از ده اسکندرون بود سه غروب جبابه یکی زیده بود او سمتک الی دما جبابه غروب زیده ما با دعوت را دعوت ما چکنا از فوادال کی بچوچک بومس از ور راست بشم زلامه من هبون ما هركب دبي رادوان متقهر ويا أو أكيد كي هالواخو بأو مزي غروب كيه إذا هني ذاتن دقو قد زانا أمنا موسيقى متخاذ ما في الموسيقى متدابلقات خز استوى لبش غروبا وانا ضد برا غروب قربالك با شخوان نزاني ومدابلقيجي خستا إجمع أو داني ويدر كسر ربنا دنجي خوش نذكر الرتيبة جد خز ويبخر ربنا نوري بوطا أبتشي يا وماموسا مزي شاشتكنا دنجي خور حياة هدي بعلمين بيجي تعلمين وبيجي تشوف خور غروب تذكر وي وقت مثلا تقول لولو هركسه لولو بنادم لولو وقت مثلا زالات في مدرسة حد درخست البياسة دردي حمو قراره مدرسة حد الشارلاتان درخست البياسة نزاري بني كمبيوتر فكرنا أجوار راس بيشو شخص زورا مدار قال لك هناك دنبيسي نجي بالشرب بنامو لسه فاس بخمس بخاد استقلال مشوار تشت دنبيس عندن كسي نزاري بو كين تشنه بخيرا زالات بيهات ناس كرين إيجاد بن لباش زالات بيخوات برا فكرنا اما برا راست بونا برا زالات برا راست برا دوبرا زپاش ده انسان حواله خود کیر ناکه ایجا وانک مدابرقات بخصوص سوان قروم بيس قواز قروم چکری ایجا من كنت بين متقهر يعني مجادله كواني او جبر بيكي جولاني انا ايرو او تشبيش او اردوغان تشبيش او از بعد كل مصري جوانيه روجلاتان ابين ديمقراطي تنيه اب قليل روجلاتان ابين نزان ديمقراطي وكبي ما في نزان چیه جواناجر هیت لازم باور بك بتایبتی جمع کردار لازم تایبتی جبونا مکرداجی لازم اسویج بیجم اجاوره یکی نویسان جویا استقیام
Qalawan kesa dikir nizam çawa nizamçılığı naxweşik bûn ew daxuyaniye bi xêra me hat ya birav hatine naskirin ser çawa ser sera min ya hemkî zora min ji dere wan kesekê dibêjin me mostaqat zanan te hez dikin taliyê jî ez dibihîzim nizam tişt te çew dikin hinek dostê heqîqî hene dostê heqîqî û hinek jî dostê sexte hene yani eslavê hene lo hinek dostê çayê qehwê ne hinek jî dostê malbatê û mazbatiyê ne yani dost cuda cuda ne ez dinerim hinkî dostê min ê mazbatê û mêvatiyê mere bi hev re karin mêrav bije ez dinerim awa kesekê nizam çawanên wan dira tên dîtin ji mir tên gotin çunkî ew jî bi rastî kêfa min nayê ez wan rast bêjim yani ez dere wan nikan we bikim li Swêdyayê şerê di navbera hêzên parezvanê niştimanî û çeteyên çolanî derketine ev li vir nabêjin çete heval ez war wê jî bêjim li vir dibêjin ê hikûmetê ez dibêjim çetê çolanî li bîraniya parêzgeha Sûriyeyê ji ber serdemên cuda tevlîhiyê dewam dike li Swêdeya ku bin kontrola durziya de ye û her wiha alîkarî piştgirtiyê jî İsraîl dike ji bavê wan zêde ye zimanê xwe gotine neba ji bona durziya bêjin û İsraîl ketî gelek der û dora Sûriye nabêjin ew Tirk digotin hey hoy 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 Sûriye toprak ne Tirk o ez ter dibêjim heqan fidan canım hemşerim sen Vanlısın biz de Mardin'iyiz hemşeriyiz hadi orada İsrail orada Netanyahu orada Genelkurmay Başkanı orada İsrail askeri orada hadi bir gönder iki tane drone'ayı gönder al bayrak doran siyahlarını bir göndersene gönder seni göreyim gönder bu ekranda ben senin ellerini ayaklarını öpüyorum demesem namerdim hadi bakın gönder İsrail'e iki tane drone'a iki tane siyahı gönder İHA'yı gönder ama heyleriniz vay vaylarınız ansızın gelebilirim şarkınız 7. arşa gidiyor. İsrail orada. Buyurun. Hatta şu anda İsrail, Amerika araları da limonidir. Tam senin de dönemindir. Hadi buyur. İsrail soykırımı, Ermeni soykırımı kabul etme aşamasındadır. Edecek de aynı zamanda. Fakat bugün bir tane şarlatan size bir şey söyleyeceğim. Samimiyetimle söylüyorum. Varsa iradeniz siz olun. Türk gazetesini, Türk televizyonlarını, Türk yazarlarını, Türk köşe yazarlarını, Türkiye adına herhangi bir makaleyi okumayınız. Baştan sona kadar yalan, dolandır. Bunlarda yalan bir sanattır. Bir tanesi çıkmış, Gıva. Ermeni soykırımı İsrail onaylamış ama bazen Ermeniler karşı çıkmışlar. Demiş ki sen önceleri niye kabul etmedin? Hiçbir Ermeni o kelimeyi diyemez. Geç olsun benim olsun misali. Sen nasıl bir yaratıksın? Utanmıyor musunuz siz? Bir de kendinize yorumcu, köşe yazarı diyorsunuz. Onun için benim nacizane görüşüm seyir etmeyiniz, dinlemeyiniz. Kara yılan, Sayın Kara Yılan dediği gibi eşek de olsa bilmeyiniz. Katakulle yapar sizi atar. Le'eniya tel halit u rozavaya bazar Swedya hezen parezvanin niştimani u hükümeta Jolani ya Suriye biçeken navinu gran behev ketin u şekil hatta na tu agayen pişt rast tekildari tekildari zararen
مروفا مادیین جبر هدف کرتنا نهاتنه ورگرتن د مالکه د لدیرا زوره د بومبئی که تقیه 4,000 روک بریندار بونه د مالکه د باجارو که زیبانه روزلات دیرا زوره ده بومبئی تقیه د انجام د 4,000 روک بریندار بون حتی نها صدام تقینه نهاتی دیار کرد اوان کسی که خود چرینن اوان کسی که خود تقینن دبیر زارو هگر د نوا 86 میلیون 86 میلیون 32 میلیون 36 میلیون لا داخل كردن اوانا باشي خراب وك كردي وك سعودي سيان وك محمد متينر وك اوان كسر دورا كابي ما بكي اوانا زي كردن بيقومان اذن هجر بقاندي الزرعي مسقال دليوان بزاروكا بحيوانا ببسيكا بزنا بزندية يعني جانت بيجيها هجر دليوان دشوت استرس ما ازوا ايطات بيبم ترك دليوان تجاري بإنسان ما شوته رحمة خودت دلي تركا تجاري توني او تركي باشي كتني كسك براز مرن مدحي تركا نكن هجر هنكي باش ودي تبنجي او نكي باشاوانا زبر قد خوينا اويدا نتركه او باشاوي جورته مثلا يك دبيجم بلنجي ديل نه ديل بلنجيسي باردون مالاوي خراكنا زبوق زماني كردي تشري قلتي برا مجرد تلفون كن مقول تبغى خلاص استنزاك مزالات تبي اسبيرا مساج نفسها وابسطها ويجي الجمعية مقول سلبي عصني على بي araştır از بس دوزار كردستان بقرة قاضي محمد صندوق إيرو إد نوا شورشا كرداده ده أصل خود تركي لزكرد كي بيتر مجادلة كنا أصل خود لكولي نبي كي هجر أصل وترك بأز نتشتك زبركو دخوين عويد توني ترك زبر وياك gerek merhaba baş lekoline bike o baş bizanib. Ama varın ser mesela pevazoy. Xozya pevazok hava o mizi vi zamane xod dirêj nekira. Xozya pevazok hava o mizi dua bikira bigota ya Rabbi tu roz ke beri roz ke ma ki ji mirinê hez dike ma kî ji teş û talan û penabertiyê hez dike ma kî dixwaze bigirî ma kî dixwaze bi tirs serê xwe dîne ser balîfê û dema bavê wî birayê wî xwişka wî dayîka wî derkeve her çarçî û pazarê eceba wê sax vegere ve negere eceba polîs wê bigirîne kî van tişta dixwaze kesik naxwaze fakat bawerî tuneye lîstokin entrîkanê cambazin fetbazin derewkarin lîstokvanin lîstoka çê dikin çîroka zarokê dayîka mir dibêjin çîroka hekaya mesela dibêjin ew jî dibêjin colanî jî dibêjin û tiştek bi dest tiştekê bi dest xistinin ma bi rihetî didin de wî tiştî ji ber wê yekê bira kesik dilê xwe xweş neke aşitî heye dibi çê bibe çawa çê bibe bê danûsende hema zor bêjim ev pênavsa buha ku heye ne ez herim dikanê market ez ê vêm dikanê wê ji mir bê çi wê vêka perê wê wê belaş bidite na her tiştû bedela wê heye fakat ev ana wê bê bedel bisînin wê bê bedel hev werin wê bê bedel çê bikin dibe xwedê giravî çarçova heye min tirkî got ew çarçova çi tê de ye ew çarçova nexşin
نقشه کردستان ده هی آجی او چارچویا آلاک رشته هی کی جانه ام نزان هگر پوزیتیو با جنهاد و او چارچویا ده هی و اسکره بکرا که پلیس وکیده چاپمنیا ترکا نزدیکی AKP و زپرد و بگوتا اوی لدورا و در نوتن کردی دزانن ما ریبریا قندیل قای نزانن ما قای سروک و ریبری کردا قای نزانن هر اکی وقت می جاهل بیراوی تجده به او جی بیرده من جبرگ از نزانم از جاهلم او خواندوانن روشنبیرن سیاست مدارن پارتیا بريد بن شر سالي شر بريد بن ياو جبروي كي ازوي باوري ده من تشتجي ده باكبه نني ده بوستانا داناlar girdi bostana ve vejmer bejin çiroka hart huntaj mer bejin çiroka cin u periyaj mer bejin ungella cin u piraboka pardon cin u piraboka bale cin u periz yani dedi زمان قال ذكرن ديو بابي ما دقو فلان كس بالجن ببير أبوك رحماني رزوجي بلكي جواج القوتي هونج بلكي تزانن رحماني تي ياده بابو قريمن جن بير أبوك هنه بير أبوك الشيطاني هنه وإيه الرحماني هنه هاقرت إيه الرحماني ديت خوريت ده يعني وقت 2 ثانية 5 ثانية خوريت دو وش بچاوي توان داده به دما خوريت دا تي شوجينه تي بچكينه از تشتكش ديو بابي خو بيست مجورد بيجما از حكاية نابت مجورد اب داي دايتا متقود بابي متقود مزني متقود روس بير دنداد قود بلكي وقالك بيستي هاگر جين ديت بير ابوك الرحماني خوريت دا كره من تبين ايه biraz şujuna gideceğim. Huzanı şujun çi ineğin bir büyüğü. Terakı gider rakır bir insan o yaptı çım xazı. Bu xazı xadet çım xazı. Tepe bize ucu premin pası tebe ya Rabbi mal dünyaya zib cen ama tebe çi ve xadet dedi. Le a şeytani gitti bivini ve te dimke ve te biv ve te serete çakbke ve bitablize adi. از وی باوری دمه ترک زبانا کردا بون اوان جین اوان پیر اوکه شیطانی نه تکره عرب جوانی فارس جوانی و رومی جوانی هاگر رحمانی بونا باش بو لیم مخابن بخمگینی از دی بیجم از فکر خوشی بیجم نه رحمانی نه شیطانی نه ها نتوا كرد زانن نزانن از دوی باوریدم حمود زانن لی انشالله جي امناين لستوكا وان انشالله جي بالتالي ازور تشكي بجم درد من قاس تشد فكرة بالدوزا شهيدا بالدوزا كرديس بنامه كردستان بقبرة وغورستانا قاضي محمد بوي آلا كردستان انسان دخل derdim ne dem partiye ben listokavan. Hatta askerin bejim derdim ne Serok Öcalan'ın belki esiri desteği بالتالي استرسى من شقان دي لهي كو بين listokavan. تبيش قدري زالما قدري حقوق غشيم الزنزانه كرو خدي تعالى مرز وان سياسة مدار تركا روميا بسترينه خدای مرد وام بسترینه حقوس نه رحمانینه شیطانینه او پیر عبوکه شیطانینه وانا تشتی کما جدست چو اما لی او جسدی یک احتماله از وجد بینم از وجد زانم او سدی یک احتماله انشالله پیک نایه تشتی چه به برات چه به وكبي وبراتيكا كو برخدانات 5 سالش بو چبو قد نجمونا خسري كي جبونا سرخبون كي جبونا مختاري كي جبونا فدراسيون كي قد توتنا
زمانه من بدمن زمانه من بکه فرمی ام بویه راضی نه وقت نتوا کدس بیشم بلکه سروک اجالان بویه نرازیه بلکه سروک اجالان تشکیده دای پیش آوان بلکه قندیل تشکیده دای پیش آوان از وقت قندیل زارا بیشم بابه من هم زمانه مکرم فرمی بسوز از جیل گوام بم لب ترسام او ترسه که بیت تشتک بتنه بوره از آزاد بکم تعفو بکم و تیجی چکا خودین و قندیل جمع وارا که از قروجی خود داعیشه چته خود قندیل خم ابسلام خوده جی اید بری زود بیج دا کبجیر نما کارم قندیل بکر او ترساد دلیم دهی ما ترسام من اوه وکی ده نزانم gelek peyamene ama sılav rızı hürmeti o piskeş ve hamu yadı ki mevano nizika çelu 5 dakika 5 dakika az lehem berweme eğer mecab destra ve sala ve çelu 5 dakika besimeye ashab ki ji germe abdara gerçe şeval fakir şeval iro hene ki jibona pantolon çetre دوباره یکو سلاو و رز و حرمتی خود پیشکش ودکم و دبیجم مالا و هزار جاری آوا از رزدار نهبر و اگر ممکن دوباره بیجم ایرو نوچه ترکی جید کن نگ از به هسته خود خوابینم و دبیجی اب دویگو سمرسی از نا لی سپاپ گلک گران بسر وی کانالی از ور راست بیشم kanal peştir nahil peştir Kevin kanal bir tane çara peşkestine bir kanali çara temaşakirini parvekirini acıvandırır. Eğer huve bükün pişti bernamez yunkarın herkesi 2 havale khor 3 havale khor bişinin bir doza valat armanca min ne kanal pe problem egoizm kapris namçı tü berjevendiye min bir kanali tüney bir tane اتخوازم اف کداگ ام بیکتینن اف کداگ ام دوین برا بگینن او کسی که حق تکن او اف کدا برا به نشانده جبروه که اگر اون پار بکن اگر اون herkes 4 حوالی خود بشینن و گله مقبول در باس ببه جبروه اف kanal سپاپ داری نسر سپاپ گران نمجور ترکیش گون set جدا هنه هری zor bir servi kanalı danine kat peşine gel. Jiddo biraz var beşim. Jiddo verdi 18 insan aslan katı aslan kere. Her yama ve kurtu kurmancı var. Böyle ki liseci mala ve hazar cariya ve dostani ve havati. Mervanti hakkı ve un serçabe meselelerini şeva ve büyükbaş hatta sebep bernamakten به برنامه جدا لی تایبتی نوچه گلی جناد می آمده کرنه نوچه گلک باشنه امی بور پیشکش بکن به زمان ترکی اگر دما از آخفم بکردی اگر هون تک ناگیجن یعنی هون فهم ناکن فهم کرن به عربیه gerek ام کرد مثلا بیجن لحت جی اکشم یره آجیش پازار یره پازار لحت pazar bir Türkiye laht be Arabiye ahari buate ve hari Kurdi yekşem eğer hun tek nagezin bana bir var bezi yani bir Türkiye bezim eğer anlamıyorsanız le gerek damag bezim eğer ve fahm nekin o fahm kirin ama yok gotneji habki hedi ji navat çandu kültürel zaman زمانه کردی به دور بخن قضا بکوه وک پازاره وک چند گوتنه ترکی جید که ونا کردی تیامه امیجیه درخن کردی پاکش و کردی چورت چکی بیشم ایرو زمر مساج کرد مساج به کردی بو لی از دوی باوریده می کرده می سوران نویساند بون زبو زانات بی او mesaj hatı buraya girin. Mehenek fahm kir. Ancak az heneki tek gihaçtım. Henek gotne var. Henek zina.
مشکل ریکر از بیز با پیاما مشکل که خوی ریناس ریکر بگو که ریناس پیام کوانیش مراتیه نبی فان هین بوم ته گیاشتم هیوین جستک نت گاشتم نبی استنت جمرخ مالاویا وا گوما مثلا تورو وانی استک گاشتم جبریایی gerek emzi her roze em 5 gotuna 4 gotuna hin bibin di salekê de em karin Kurdî xwe paqij biaxivin em Tirkiye jî nexina mixwast ez bêjim wer parvekim û mala we hezar carê ava bimîn di xêr û xweşiyê de sira û rêz û hirmet şeva we bimî xweş hûn her bijîn û her hebin mala we